Udah holo, ini tum karga khayalong, coklem codam kipap hiku pejo ini pen, non khayalong bangke, dokan bojar, along sang han, abang nang supply asang, bang nang supply ahan, bang doai kipitang ahan asang lahai silitum, conam tum pen lahai conang bom pen, bemar hayaran tak, ini tum long. Awal ini tuh cerita longsar lah, lasing non kai long bangke, ke klaim katiki kapajul lahai kan ar pernah join ni, hidido tuh puistame ahidi koi fit, lason dah thelong ulo, ahidi koi fit pen cong dadrom, ne hajiradun rong lason dah dolor lasi, laso hidi ke alang litum yong si, klaim ke koi fit ulong te, laso lo ahidi ke mu bang kai pansi, mu next bang ke jor depo. Lasil lahai ke lahai ahidi lahaya bihitialong le hema bihitialong le sita bang akai pan ke pijor je dia pan bang ke nilitum lasi mathalo nasa association pen nasa kamatha pondolo lasi lahai abirialong kowe lothe nok phinu lahai chi e nangi te som nangi methang biri bithung in cho nai lahaya puthak dak elitum hamren veskar biang long tha pachet thang nang po pula sok kamatha pen lo la ke senga bang ke nitum atokanu katiki ahin kapapi hup adim aphan itum kapaprang pon theki pansi itum labangso awareness ki pi fan pendang lok itum kachini ne desame penani gerchar ponon signature punon veterinary punon lahai te pen itum chipachoy po la pen atonu itum hai awareness program tum bidang po ni pen itum ka chini ne son an tum chini pon po la pen itum mi thang west kar biang long itum akisung ke boy la katiki kang hoya mukha ka chini ne dim itum ka ba chini fansi itum kamatha pono pen komani adim atong a pharma association senglo pe itum da ka chari dun kali itum da west kar biang long akistung aki boy katiki ka phi hu dim lahai wa frank point fansi tume mathapon pamelo